Kawan saya yang mendapat 7A 1B tidak mendapat memasuki matrikulasi. Kawan saya yang mendapat 8A hanya dapat memasuki matrikulasi pada intake kedua selepas membuat rayuan. Sedangkan ada murid dengan hanya 1A, 2A, 3A dengan C dengan D boleh memasuki matrikulasi pada first intake. Soalan sebegini ini kena ambil tahu tentang sejarah. Tentang ambil tahu social contract. Kalau tanya saya, boleh tak Perdana Menteri tolong kami satu dua yang ada kelayakan? Itu lebih baik. You nak change policy, you kena fikir. You kata meritocracy. You di sekolah mana? You nak banding dengan sekolah kapit orang Dayak yang sangat rendah mutu dia. You nak banding sekolah Ulu Tembeling, di mana anak Melayu belajar tanpa kemudahan asas. Why don't you talk and be fair to everybody? What is justice? Justice is fairness. No, tak apa. Kita dengar. Kita dengar, kita tak apa. Saya biar saja lah. You kena faham tu. Kalau you tanya umpamanya, ada masalah, yes. What was my response? Saya punya respon, kalau anak itu betul-betul sangat cemerlang, saya dah arah Menteri Pendidikan, cari kes. Sebab itu bila rayuan itu diterima. Tapi janganlah perlekeh pula orang lain yang masuk awal. No. Dengar. Masuk awal kerana kita ada sistem. Kalau okey, nak puas hati you, Anwar Ibrahim hari ini kata, batalkan sistem kota. We will lose all the elections in this country and you will suffer more in this country. Run by PAS and Bersatu. Understand that? It's important to understand. Understand? There are many non-Malays here. I'm telling you. Is there no quick fix solution? If a good qualified Chinese student, Indian student, appeal, saya bagi instruction kepada Menteri Pendidikan. Please consider them. Sebab ada anak Cina ini, bukan semua anak Cina kaya. Ada anak Cina susah. Dia ada dapat 8A. Bagi consideration. Tetapi janganlah umpamanya nak suruh batal sistem kota ini. You suruh batal sistem kota ini, there will be turmoil in this country. Because this was an understanding long ago. The problem is what? Kalau betul ada anak India, anak Cina yang merasakan they have been unfairly treated, then appeal. We will try our level best to consider and take them. This is my position. Tetapi kalau kata meritocracy, you baca, there is one brilliant study tentang meritocracy. The flawed argument by Michael Sanders, a very renowned political philosopher at Harvard